Assalamu alaikum angalizi wanzani wa televizio ya Taifa zetu saa ni zirahma za Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya hanyu. Mawakala wa hiyensi wendelea numkonsi wa hao haruma lidahu la wanabonge unjia wa haruma unkadi wa hezi hazi za mwezi wa Avril. Raisi wa daula hatanziani ya tarehe 20 ya Juin hatendia somahani ya tarehe 20 ya Juin mahakimu watundao zenao zahe zebei mbali na bali ili uwake usawa haruma ze biashara hunu masiwani zinu mongoni mwa ze nukta za panga taarifa habari hatu ya wakati wana. Mkuu wa daula Azali Asumani hajibu malaliko ya kiheshima yahe notabilite ya mji wa Nsujini. Hunu rais hatendea swala ya hijuma haruma mji hunu. Haruma ya hutuba yahe Tanziani inamna ya uladhimu wandu wadungane haruma mkubazima na msisindio ya amani ya yensi. Amani yikao kabatu tujua ya ukaya dombinga nzima ijotongeza masiwa ya Komoru yake haundo. Mzima mongoni mae manotablo warenga funvu haruma ye ukonsi wa swala yinu. Haunisa inamna ne falsafa ya utongeza mkuu wa daula yende yatende swala haruma mji wa Nsujini haruma yitsandaya. Fatima Hamada. Haruma hawa ya ujamaa na furaha ya raisi wa jamhuri hatendeye swala ya Jumainu haruma mji wa Nsujini. Ndogo ikao ikahutajiwa 50 adino wakazi wa Nsujini abonge hokazi kamili hale weinu ngio siku wa idi usoni mwao. Rijibi wa haukale wa raisi hajaka usola Nsujini. Rifurahi. Rijibi wa haukaya ngarishukuri yao yengazija ne masiwa hauka Azali Asumani raisi mbaba mlezi wa henga zija ne masiwa haja haswali harwa mja Nsujini ha amani na usalama ngarombo mguka risarwe magoba ngujo huja kamwa haswaliza juma ya Nsujini leo ha amani haruma mji wa Nsujini ngasi haruma maendeleo ya kishababi maendeleo ya kishababiri lele yao do udunga nafasi ya mkuu daula wa Komori rishangirie zenjema ya lonizo zenjema ya ndoya zifanya mwensinu neze fikra njema ndoya zifanya mwensinu izo do bahano rahima si mashababi rikauso mwendo wa lelo mashababi wakubali Azali Asumani haruma mji wa Nsujini au kama mji wa Nsujini ni nubara lionesao kabara yo kapitali yonsi yo ilojera mji wa Nsujini lejera ilo de la hetsandaya. Abdul Wahab Said Idarus mzima mwengoni mwe makaimu wa mji wa Nsujini haonesa efuraha ya loniyo no wa Nsujini jimla homtekelezo wadzima na raisi ya swala ya Juma ya leo. Karibisha shahundo hanyu rijibiwa waja warundo tukufu wa swalila wenasi yonde handani eyabili ngaruhambia wokaindi Nsujini yando de wirimishiho yonde munya Nsujini eboga Nsujini yonyi tukufu rahanyo waila lawo nyonti pia ukansujunda hu inde kapitali ya gazija ahunda hu inde kapitali henya fambaya namnambia mrulobanu ndano watubanu yatuhusu Nsujini yatuona damu Nsujini kabati izoramba usama fahamatu rais kabati mdu khutubu harumu entino imma hasomani mdu Nsujini au hasomana mdu yasoma Nsujini yabo yonde Nsujini ngaru hambo kandi hujahanyu ngaru shukuri yao ngobili ngaru shukuri yao hesibira nkuya hao ngaru shukuri yao haukawe handa Nsujini rango mwando watawala rango enkadwa bili rango enkadwa raru. Upande wahe mkuu wa daula haonese mahabaya hahenu mji wa Nsujini ikao haujua rangu ndo mahashiri na majana shendana mengomfukare tibahi nguji nasabisho na arham ya thubutishiha hezi mpade pia alika mdoho muhuja mdoha balambahi ndo abagaja muhuja mengezi kwa muhuja shati balambahi ndo bahindu mianza ube juwao bangia njahu muhuja kati balambahi bango padewo kabatabatabu abo ezabaki dokaya Mwenyezi Mungu la uzo haruma gizama zinje de hamba
na warinke neema nkuu ya ukaya wala al-akhiratu khairu laka min al-ula. Leo inu ndugu ufanya ndugu ichondizo mahakadha na kadha na kadha sheka Mungu hujalia maha mzima kustaghfiru hutubu Mwenyezi Mungu hakubali basi yeuzime mahila yunsipia yode marankiwa si wanadamu rankiwa si Muislamu au kaya ene mahandani do binadamu sisi sawane zinyamaza saya binadamu uja wakauja bitume wenji wejabanu hata ebonge o binadamu iyo neema akakabati mtume sisi wa harumwezi nyama etare harasu pia garjaun shacho sisi wa harumwana damu abo enema ya baza kimiradamu doka mwabanongo ni huishia mfanyaji mwambilwa wenge Mwenyezi Mungu arinkene mayuna ukaya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wade mtume wa mwisho ya haja rija rimdungu Mwenyezi Mungu janlia rifima Islam kama gabenzi zengorona uharume dunia kamili nizodi soma o mahalani ronauze siri za hedini inu yawondo kaya narshukure Mungu riombe Mungu husnul khatima kayo de muhimu Mwenyezi Mungu rasule kama gabenzi ebonge yawondo kaya ribe hunu rinki wa wajibu lazima rizifanye ukoka mda wasuliho gojozisiwa wewe wajibu ya hao hizo wafanya. Harumo pande wa saya Raisi Azali Asumani hadhukuru mtanganyiho kono kwa mkono wa hoa Komor haugabili emihima ya wakati yasababisha ye dunia leo inu yarendeha mji mzima. Narshukurie Mungu hauka ema warathara renganu wazebanu Mwenyezi Mungu ajalia ngari servewa bahainu ngari saida unodondo zedua wazee waomba ubanu na kazane ngasikubaliwa ni Mwenyezi Mungu lazima sisi baturengabo wakazarendelee wengi yabo wakati luno amzijwao kabatiza hamba itude aman heza jiri Ukraine heza jiri monauka ya wanungwa juano hiho sisi de pewele pokase kartuna bahindwa halaze nuzheya na ungwa wanawe hiho ngaru wanao bahabu wale tele shahale ya 1914 de Première Guerre mondiale Deuxième Guerre mondiale haba hadu rima foto ba pasewa shakumda kaujwaze nugo hizo shaba hangaro nawe zijiri Ukraine waungwa juanao halafu sisi de libao ripaze le pewele pokase aboloka ulangushtama ngabuna ukaleo si wa Komori masi wa banga si wazima shema Rusini ma Ukraine walo Europa wanao ngarundaze konsakaza hayo yonde ila mushtama hunda kasisi yezo mana hatu unasonzwini yezo mana hatu alin african harmo oyefu lazima rambeza lazimu haka kozdo jiriho wokoleo garjovuka. Raisi Azali Asumani nguparo hajiku wa Komori wa hifadhi ya maratha wa yahundra no waze wenye utenga ya Komori ori badilo nkade garanda majoka na kheri kama benze Mwenyezi Mungu rafiki na joka na kheri dasi nensi kamili no wana Mwenyezi Mungu ajalie utukufu yezo manamanki wa boitanda neshele njoso metari hamone shanga mwanao itsandaya nganya aeroport nganya ortese nganya mwenje nganya guvernora nganya presidency nazim sijori majito ya wale weinu moroni mtishebwa moroni ngaoneka mbao capital administratif au économique c'est capital politique ndio itsandaya president ale fumbuni ale mbeni na ale nzwani ale mali ya hijamu tuja kanti itsandaya hewe wandu zangu itsanda ezo mana hiyo ngamjo huzisiwa mashele ekale inu Mwenyezi Mungu hatsawa kale winu yengazi jaike de capital ya hemaswayo mane shezo mana hatso itsandaya na bwa itsandaya nganyezo mana hiyo na bwezo mana hiyo dahandalidoka ufahari wa ukaya elewe inu raisi ala bara emana turengale we capital ibo ho hawitu ndabaki ho kuga magari na kadha na kadha shangutso ja hunu zamnyezi mraka hanza ho tukufwahe le bavole tsandaya heza samzi juao bala mafudi na mawali wenji boko zeduare wazikombea gazilifayu bege yaoma waratha kwezi bwanduza ngwa itsandaya lazima ri yazingare
Wakala wa hiensi weendelea no mkonti wa hao harumwa lidaho la wanabonge unji yao harumwa unkadi wa hezi hazi za mwezi wa Avril. Harumwa hezi hazi weendelea nizo wabirili ya juma bandu za nukta za sharia ikaonge la dimu zinamnyulwa ile wa Komoro wa Zihuri Damana. Ne bandu hezi nukta zinu wanjia harumwa ile bankanga na nukta za saya mfukari ikao wende na uzi Italia. Kanuni za sharia mfukare zikubaliwa ne mawakala harumwa mkonti wendelea nuo yaho wa mshele wa Ijumainu yo jumba la mawakala mwengoni mwizo. Kanuni ya sharia usianao ne barnamaji za warimi wa mali za homo hazuizili na 22. He barnamaji inu waziri wa hemali mzee Abdul Mohamed Shafion habenulia letengo hadhir zefaliki zilwene sirkali za ubarikisha mbasa uo umvaunu wa mali. Le suala la hompandro wa hemafura za sababisha wali wa hemaesha waziri haunesauka serikali irenge azma za uhundi ya shawiri ze taabuzinu ili usahilisha owananti. Na ulawana naye barnamaji za hunga mhono mabahazazi harmo mwagizo ze bidhaa mahususi ze maduhuli mshinzi ihi saitilo nziani ili usahilisha maraia. Rele wakaya ya impact hiyo ngejo toucher budget hatu jabo kao nge toucher maraia ngejo toucher ces entreprises tena. Wange lazima tenir compte. Situation hele gashi ya kaudebi ya homa tinde ili yabaha situation yani so ameliore abondo ukaya zebe iza hele gashi onungo omba ukaya gasjobunguza muge holaba no honraumo efe ya homa zila chida za hatu ngasionesa ukaya kejala dhimu rike harma tambu ya ukaya va make produit opande huo ngafikiru ukaya yone barnamaj ikao ngio haruma et plan Komoro emergent ni asoma yaona za objectif nda hizo uhusu za nyambozilo jumazungulia ukangaba ukosefu wa entole ya Onikor waziri ngumakinishwe maranya ya uka de shirika la ntohole ngalijihundra ona toni ziton chashi za entole ya Onikor na meli ya ntohole ngelindwa au harumaze bandari za Moroni zentihuzi jao garishiao kangabo ma operateur garishiao relativement era vérifier ukangwa speculeo entohole haukangwa alindia ukaibeinge jo hea wongenga iretene watihuze wajewa huze harmaye beijao lazima ndera verifier yone ikaizo kweli lazima wandori wa sanction ukezo kazrendwa izono wekao ngizo interdit chezo nanzoni rassurer marangia ndukaya entohole commandia passer wa handani ija ngyo la douane ngyo harma e processus ya de douane ngabo melite na ikao ngyo enflottement gionziani ngejao ngabo batiki inquiétude ya ukaya harma e periode mashuhuli ensohole kaina utawa shange jokati nukto ya sharia mwengoni mweza kubaliwa ne mawakala deushwa naone matembezi na ulawana ne waziri wa humvaunu umejimsaidie barnamaji zinji za ubarikishe matembezi bantiju zisa zitilwa nziani ne sirikali omundo elote ligala wando falikiza mwando za isa zilo wizanini na banuriza mbao mashirika ya kijeni atoma shashi yandi saujitamuka ya hondrane no udhamana wahende sazihazi za huunda elote linu galawa yuisa njianziani ngabo takriban harma l'hotel mbili ndarunne harma ensi hatu kamil junji anzian harma mudem shashvan vanno mwiso wa homo haunu rahunungazija ranzuani ramwali shawa jau tsena ngaibenu hao haubenu fuswaf ya ukaya hakika bese deheli raisadi nguhabena wakati bese yo borambabi ho rahomonjia harma mvaunu manamdu ngono manga wanguma swaf yenda mno ilona mapartenaire wa hatu wabiro wajao hunu mmono mweshi nyinyi ne mwa accueille ze asiza he tourisme wal mmono namna ulimengo wajawari swifu ne namna holawa yabo watukawa la wabahi shanga rundao manifestation d'intérêt tonchash yone mane kawa banu zambao banu gasna délégation ya he Banque Islamique de Développement ikao idungana na i charge e office marocain du tourisme warsaidie shawa jaho ambao warsaidiao warambua mahutajiwe kaondo nayo namne kao harma ze portefeuille za bid ngabo mapesa ya choma shashi wa hansi na miongoni mwa mapesa ya mwanzoaji wasaidia harma ya tourisme inu harma mivamili wayamba clairement honnêtement ya handani wanzao war créer des villages touristiques parce que quand effectivement wanzao wa développer tourisme lazima et touristes et hija
atitokala waho ndio hoteli ikange karibu mabahari ndia ya ile bahi shanga nzo ya hunena nafasi ya hunena mahala ya jue ende ya tembe ya hunena ngozinji na sisi effectivement harma ya wizara ngasina ide ya mahala zanungo hizo zijofanyishia. Upande wa warumishi wa kiserikali, waziri wa hemali ne budget haonesa ze juhudi za tilanzianine serikali za utaha warumishi wa kiserikali wakewa ushinda ukingia maisha na haonesa ya uka budget ya homa haujao ihanti wa hanamna ya uka wake usahilifu ya mahitaji ya warumishi wa kiserikali shawa jao ne daula harmo maendeleo soni ya henti. Yala ni maelezo ya Fatima Ahmad. Ledaho la biashara la ulimwengu EFC haubadzima nile kungumanyo la maendeleo la hezeluzi wa jihanti iliusaidia na utiniangazi ya majumba ya biashara iliwanika vu haushinda wakingie zihazi hao. Inu ngenji yao haruma ye barnamaji yambao apila ikao ngiaramilwao mali na umoja wa hezenti za Ulaya na hunu mkataba wa mali wende na utiluanziani ili kufanyia zihazi zinu zendele haundo mwana Juma Papa Ali na Salim Zarkashi. Mkataba wa tulomhono baina ya wizara ya Yankiba na umoja wa Europa ngwalikia nao milioni mengomira rufedha ya shikomoro na ibali ya miva miili domva wa usaidi ya mashirika nafsia harmazi haziza hao washinde waswanaishe ya mawadini ya shikomoro haudunga ya mishinzi ya ladhimu tibahe omva wavili dohusuo ombeho ya mawadini yanu harma zindo za bonze haudunga ya mashartu ya ladhimu wajao fanyahazi harma mbawa mbili ikao inu umoja wa hizi daula za Europe warenge organisma kungumanyo maili iliwa zingareze mbawa mbili hizo za usaidia maendeleo ya hadani usaidia inurambao ombadilisho ze produza hatu ili risaidie o industry inurambao industry riproduce zindu za kikomori za kihatu donc umvauo yode onudi linu kungumanyo la he Nations Unies lishuli hao na maendeleo ya he zeluzi e avili nikiwa inuambao Centre de Commerce International ilo kungumanyo jinwaji la he biashara dunia ikawangwa jua saidie ho rekebesha ila kalite inurambao ya he ezindu ikanga zifanywa bonsi juhatu ili rijue rizisafirishe rihunde zindo bonze boizo zoudunga norm ikao karna ujua rike karzidungu ikangaranzao rishinde rizisafirishe nana ukayangazi jozi heze ila nivo ya heze produit za hatu sonyo komori haushindazi wane na zila ikaunga ruagizao bonze hukaenti ikena sona na majumba ya ladhimu ya urenga maduhuli yafanyishihe hazi yarumishihe harumazi nyakati za saya tibahi ya bewa bonze harma zindo za dunia inu tartibu ya ubasa uwa Yankiba ya hensi. Mvamuraji wa taarifa habari ya hatu ya raisi wa daula hatu ya nziani katiba rangude tarehe 20 ya Juin ya kauhanti mahakimu wa utunda zenao za hezebei mbali na bali ili wake usawa. Ya raisi wa hele chama linu Muhammad Shafi Ahmad Jabir ni mwanzishi jimla wa wizara ya Yankiba ngaunisao muhimu wa hele chama linu. Shikaushahe ubirizi ya biashara hansi shinu sharia shavotiwa 2013 shae application ya edua sharia ikai itrene vanu promulgewa ikaibakisha hansi shikaushinu kudawana sharia wandu alatimu kama shikao watsaho wajani mazina hao rangwema gouverneur wandu mabazazi wa biashara wandu chambre de commerce wajani wandu hao tukaibakisha président de la commission pour qu'il y ait des représentants au président en même temps armaché kaushino ou une mbirizo ya biashara mati ambao autorité de régulation des policiers des gendarmes au viridia yanti we biashara hundata zebei musa wada mpira na mra mono mpira wa hana arbitre kama na tatelis ina nugoza na nugocho na mtundi ubirizo zanugo zote kama sacha zo dizorienshio abonge initiative ino pamoja na initiative za régulation la hubiriza de tout monde Komoro maana si sababu ka mtu wa biashara ka mtu wa mleo tukofanya zwanzao ba hiyo de police ne gendarme ha biashara ne de tout monde Komoro ne ma acteur wa de tout monde Komoro ka mnuka jufanya hizo anzao kama mbirilizi
na ikanga halatu yo sifre na ikanga la demuni kwa carton jaune bojoni kwayo kanga la demuri malamada bojori malamada inu procedure administrative jo ndata wa bagaru we ho makama izanogozala dimurandise dokaya e commission itimo wandu wangela dimu wanomewa par arrêté ya ministre rekamilishe sheikao miongoni mwezi hazi za handani kao ndo yalazimu mimi ni mawaziri kao ndo walo ma concerné notamment ministre de l'économie kao ndo ministre de tutelle ministre de finances jo wona iliri jonje hazini haraka au kaya ramkiasi kwa wa Komori rango sikuweshi ya ukai dekrenuilawa walindi yao au ka ezilio harma enzi la demende raia ya lindie engarjo fanyaji takriban maha 40 na ufukare rangu ya Komori ngiyo dawla huru ho wastwa wa Ahmed Abdalla Abdurrahman hunu bandhi ya mashababi huja bandhi za likoli kwa tutanabahi ya jirma ni faida ya husiku yikao ya Komor iroha utwanani ngiyo harmaungwana ngepasao ya tarehi yanzihwa irudi isomwa haruma zilikoli mbali na mbali zahi yensi ilo na wajao washinde wajue ya tarehi ya yensi ya hao. Azhar Mbaye na Ahmed Nasor wafanya kutasi habari. Tarehi 6 ya Juliet ya haina mwaha ngeonesawe istiklali ya Komor stiklalika au ipariha hajitahidi za masujaa wenjiwa banunsi juu yemze harumao Raisi Ahmed Abdalla Abderrahman mguna mrehemu ikao yeuparwa dimbaba wa uhuru wa Komor iraisi wo haransi tarehi zinji harumai Komor tarehi kao ikauladhimu wanazijana walikoli wadoi jua haundo zinude za kasababu ranjia haruma bambu ya majumba ya msomo iliunika wanazioneshwa baha waeleze izo wazijuao ula wanane raisi woi. Ahmed Abdalla Abderrahman ye de président wa he Union de Comores yafanya ye indépendance de Comores harmed date ya 1975 et Comores ika colonisé wanema français à propos ya Ahmed Abdalla hajar ede hasbabunda ye ngasi harma liberté ya hatu sans les Français. Ahmed Abdalla harisedi ya hantari roha ma ye ze esclave rado kaya rado ruma anema de ma France ye haja harisedi anta ngasi libro ngarji fanya ze travail za hatu ngasi libro Amazon tipia ngabobambu yaho wanazioni ikao kwa tujua Ahmed Abdalla Abderrahman aswilan mimi ntujua president Mohamed Abdalla wa mruhindini parce que karja somesi wa hono likoli kar tujua wa mruhindini karja njamilo historia ha abidi do somesi wa romolikoli heni mahala joko henda rijue Abdalla Abderrahman hafanya rungo hindi ha wa mruhindi hono Komori Ahmed Abdalla mi kam mumi shiaba hishami kamji abon sinajua na bendongo za hahe avo nsujua hata misko fikiru ka liswali darange dependance ilikomuona ka idaka president ya Roma après indépendance avocat sindae manate histoire ya Komoro iskardo isomali koli abondongo za helo nsajua na be hata tamu jiuzi sakazabari soma indépendance ai histoire ya ndongo za pays rajina ya hatursoijua hata karsujua indépendance rengando hau sio juste rezua kadele datibai avo joka njema nika ezelikoli ondodo tia programu ya helo ondodo some histoire ya Komori mranjie irumbi nero enepe ya he mrado yanza mrado i ngepasao ya madhamana wa yensoma wafanye tartibu ya barnamaji yahe yetarehi yahe Komor hasibabu wajao wajiwa shinde wajue yeba yensi hatu kadababa ya madhamana wahe yemaili ambao merza wende na utsaha tartibu za uladhimu wa hufishe ya markabu yinu hasiba bunge dao na ulatamaji ya unabe ifuwa zenyizi za hazo gaita wao abahari zambao ngiyo haruma eze kotso za mikiri wa mpawani haruma lebavu lawani haruma enzuani ikao do mahalani yemeli yinu ijihundrao na we madhamana ngwashemizao kabisa hauhufia yebeli ya hao yinu iti ifemtroba Salahuddin Madina Ayatullah Mahmud vani dekawe juani uvahanu imarkabu yini avoledzewa haivu ikao izigweza kavani zisama harimwe ilisi ataitungesa imarkabu kaisenda asubuhi ya jima yini wenyewe watsaha waremambizi wa ili watowe zigwezini mauridi hali monao shini shigweshazi dimetera 50 de shatola uvahanu shakasama
Shushu mapronjero waili wandaone raha wa bulezi elisi temarka bushinde tourner convenablement be karapara msanda tsoko wonsi wala wa upande wa garde koti au wa wenyewe washte hali hao nasbaran ta sekurismu tamoja kare honda bede wasra de rendombio topa le razin arnafumo mbakasantu nzamtsana na zauko. Bwana Numan Mesmer ikao waide udhamana wayo asenye sayi hawa ikao di ayenshiwo rangu di alfajiri ya yaho waini atahupara wakati unu jitihadi zahe ne ahui imalini. Jajadifu wa mziro mana zopia sistamae wala tumenga titetu kawasi wahanu amba serikali ya poru wa rengel zavan tsoko vonsi mba fijoba na fungwa markabu mana kulazima nike mba wakati watu wa markabu por mba zisankombre por ikemba wanana plus wazi prepare amba markabu senda nda fungwa waweke harva security deka vasi. Numan Mesmer ainyesahuka imarkabu ini hutola yayo harme bandari ya Mtamdu kayadunga zinzia za stahiki. La tiliatu yonsi ya jandu wetu para mana suke medeza wasta peut-être mana kulazima nikemba era wa preparo joto za markabu la steju ikemba wakabilia wafanya na vahanu markabu zihenda siskan security deka vasi sa za rotso dezimbili za ndaza rotso rizin shivan bozwa kempe vontibo besiklon makabia simelele roras makom tini de Comores vingo ilonga miaule donc van maintenant de merzawan de asiblewa karsijwa difia manak wasi karsina ilmu rijidaro natsena ushindari haifadhi vejampe von zero au ndo nyingine karsindi urenge garantiu habeshele ya imarkabu ini i alfajiri ya yaho waini ikae gogoro na upepo yende irengwa huregea de wakawaivingati wataalamu yode imana yangi ya zigwe ya japa huwa mkabala unu. Mva wahununu wahe taarifa habari hatu yinu zitanabahula ukaya ya makati ya musiyanu walaiya mbahuma husonima wanawatiti wa maha ushashini hunu Dr. Muhammad Said Yasin mutaalamu ihujumba la hununu haruma imbawa ya huwana ngoniso ukaya nge pasao ya madhamana wa huwana warengi tahti haujuha haraka henda haruma zilopitali ilohifio wanawanu yekaya zenye walizino hona bawadeunu uwanjia na sinarimwishilie. Ufeti nyangura ruwa mwezi wa Ramadhani ngari yenshiwo epidemia ndravia na diare wananga warabia haku ngoneze problemu hizo donc jusqu'à maintenant et problemu yongio na basa remarque tena ile fièvre ngeja winji notamment palu asina kazi nji za wana wajao hapalu wakati nge yatenyo hata wafanyuma no manu palu donc yon des situations résienchio actuellement unu service ni hatu unu elmaruf jua ukana mwanarabiona mwana ya yenda umshanani haku wana waongo expose wa perde maji mana mwana mtite zunguzae winji yo maji donc we hatwarinda hiyo eke mwana hindate maji abunguza minji ye mwana yenda na kana usiuha na ulemevu wenda takati ujo kile mwana hatombea makoma donc we kamru hata na bahi ke mwana nge ngurabio et quand maman a mesure à gérer namnokana parce que haziona l'hôpital hashino mandizo yokiri maman dit ça au calme mwana mnikenenda viada la diare adumika maji ado unado mwamsana dinadi sheika ama ye ndabia irenge mvuke tuzia ke jabidi mria lalani mwana dahone mbekana mjoinda shaya tapilia be mwana au l'hôpital lo karibu naye ou bien yaonekana ya ekange karbonel maarufu ya bale mwana ya jehunu jojua husove mwana parce que wakati swenda kati karshira rahundromzi mana bala ke mwana ha déshydraté ye mizio balia donc yo kanziro data wandromzi ni ze complications zijao tena zokiri zijanziro donc mwana bidaya ni kwa maji yano ekange wa hunwa maji ekange wa hamusi wa c'est-à-dire lo wano la 0 à 6 mois gebido mzaze ya domnike maji ya dom hamsa nadi kwenda tena ngabwana maji omba solution de réhydratation yokiri wandwa saidia tena ye hydratation mwana haina mnayo. Le chama la Humanicom wajitayarishao ujojimiza usiku wa utsaha msada ili utinia mvu zihazi ikao uendeleanizo
nao ya tarehe 25 ndo usiku ikao walindao hujauzifanya zinsabuza hao de masihu yanu ngajo henda na utsabuha ni mamutaalamu habari za husu la muzika maksada ya hao ndo henda wasaidie wanazija na mfukari ikaongo wanzao wafanye msafara uende wazihirwa obonze. Faisal Musa wa hele chama la Sambeko nguoniso zifikra za karijajo jo katengwe mbidi hawakati kao ngarijwa kaya zino action humanitaire izo ziripasa hasabo za ukazawana mwanati wa mzima kabajaka budi itotido kaya rijibu uburatahwa umsada huo yedemani kao non seulement kaya rijibu risaidie shabatu rijorengesha bashino ripare wala wandu kao ngwadungao wajibu inu soirée de gala de charité icho kufanyisha hao retaje le 25 juin kabili ili rijerirenge funvu hautahari saidie Humanicom haujua wafanye zila tajio kawaida ya hayo rifanye gala de charité twarabu yakangari hususi shama sha twarabu ritanganyihe ni watukufu wahezaji wa joka yabo ili ritie mvu risaidie au kaya ngadro duniani rihunde no hamnyezemo sijotekelezo ka na wajiha wenji na mimi mwanahangu oi hakamwade njakulala njakosiuha nsofikiri nolole hata mkuna bariki doktor najua nguhani puliyaye sende usoni mwahe hende kajanrenga nai kajanrongoza nai handrenge ndo mashallah hanangalize mwanangu oi hata haruha njatoa hata rali 10 njatoa rali 20 shema pesa pia ya hahe mwanahe hende hafanyale dalao harejei hajaba tinakatuziswa tambahindi fuangu tonokana hainu joka na mwono saidia na jia saidia hawinji ba mashallah abase mwana nguhuondo alhamdulillah ngondo lekoli zalana rohunku kajako huandro hakamtiti hana akatsodenda la pitali sharanzi leho ya haja alhamdulillah rabbil alamin sedongongizo njema mashallah wakala wa hiyensi wendelea no mkonsi wa hao harumwa le dahola wanabonge unji yao harumwa unkadi waheze hazi za mwezi wa Avril. Rais wa daula hatianziani ya tarehe 20 ya Juin nukta ya uhansi mahakimu ikao wa utunda zenao za zebei mbali na bali ili wake usawa hunu masiwani. Zinu ndeze madda za kaza panga ya taarifa habari hatu ya hosiku wale wenu na mbitse masumeme ya khair. Ahsantum.